Tangshala Badargat Amsani Sport School ni hostel Nogo Elisha de Burmani Kotok Sorojak Mangkathi Manmani Patimungno Tiwi Kraksalo hostel ni Warden by Thangai Malaikha TSF ni Adongrok Haino hai Khoraksa umur kasige shiklini mangkathi khaji jakmanka hostel Nogo abai Patimung Patika Badargat Amsani Sport School hostel ro Patimungno regai amsai ganangai nungjakha tongkhlamo Bahaika abai Patimung Patika abunati asijak tabuk dalbidal shengmung Patimungno ti Elisha ni puma shawikhna rokha tang shaldi borok kaisa phone call Thwimani hostel ni bakhakte kaisa problem ongui tongka hostel of Haigadi hne abuni agolo Elisha ni puma bofa hostel of Phai ni gaimanka basasuni mangkathai Patimungno kitingai nungjakha khakhamung fiaba basasungno abahaike Thwimani hne wanshok phano mainda puma bofa song Patimungno ti ni Warden by kok shanani thangka hanke asrani nongni borok no shaknangi ongmani kok shrosa morokha asrani nongni borok tinta ekta 33 phone khai horo borok ko nor eka ele sab mada aga baba da hne sunga an busaino ngai ale ko in sakata goro hostel phaigara de ngai tam le bagai sakaka bisa problem to hani sawo tam ni problem phas phaina ba hani sawo ka ba jo auto reserve khai jeng hisangni ni phaika mane asu mane kotor mati ro hne se sai me yak tro em tro dang to hani sawo ka phale kya seng phale ma sa auto se suno 3 bar call khai ka bor soba kya bor soba are tamangoi not asuk suno bar bar asuk ko tamang ma chari kisa bumte problem chari phage saimana no suno to phone an busana thikyani bor saya nga phaima pore ka bor anu ni simi or jotno bor dor or simi kan ro mitlang thulo hoita an busa jo suja an busa jo thinan kuno obong ko kore keno gola mut ya kung ko ja o ya mut kha ko ja ob to ad khiba or han kem guru bol kun par bothor pi or bothor yang bothor ga ji thinya bole or bothor mut kun an busa thiya मोचे तो अच्छा है को निया थिए कारिका बुआंबु हत्या आं खालिया खायो गोथै पुलिस खायो दारि कारिका कारिवो बरो पुलिस न पुलिस ये पुलिस कारिका कारिवो बरो गारि दाका आंनि हायो बां साइनिया ता बे हायो गाकिनि जों फाकिया ओंखाय अ बुरु हाजो जों आत्रमासे अ बुरि साका नागिन खानाय जनो याकुं हारो जनो बे ताङै मा हारबो ha kari takai ma har basungno bomde karone sungma jurkisu sung dari sana heble kam hem sana heble de sawi kam nyang kai ba botoi chuni yakuma haro broi kai bini boda bathar bono direct bono buthana bono kai botor yakuma har bomde arne chuni yakuma har bomde gyan bo de ba bomde gyan chuni buthar ko yakuma har buwa masa achujo tabo buma kabja abo kabjono an busana mo an maisakan dari busana Ashala hostel ni Warden te Elisha ne buma buphabai Malaikha shalaga TSF ni Adongrok abni agala Patimungno ti TSF ni Adongrok hostel ni Warden no Thwimani yagala shawikhna roka hostel ni Warden tangshala Elisha rumna ko thangya tongmani hene fiaba dipor jorawa sarai rok mai sana ni bagai mairang na harna thangai Thailam tei Nogo manka Elisha no Thailamok khasi sak Patimungno no kahan ke no tei kubun student rok oktumar horka bono tamani bagai abai Patimung Patika musa sia hane abni agala hostel ni magai dalbidal kokshra samutong hane sajangmani jagala hostel ni Warden tamushaka khanawai nei di abo pusmadam phaken jangai police obang saimia ang daktar ya ang police ya pusmadam ni pore teisa phaidi norok ang 100 bar box sanai norok madam manen to ro tong go borong nai to ni oboshoi tong go security to tong no do security tong ni parents nai kol machne jenu sima nai kol ang ma nai kol borok to holiday simi sino go thango holiday bo thangya borok somoyo borong cherai bahai borong ni mentality bahai am to nung se sai no to bini mentality ekdom ka ha bojas nogo the ko sani bo ko pawo hni thoi bono biti sare na engka ko ekdin nai gena na bini bahai halsa bono ko thang thakya ka ham no songo ang bini de room e patma no thungni ka ham no bo petis bo khayo halka petis khayo kongrai ni baga bontam rom nai jo engke ang je sarai nung phano kaisani ni bo khawo nung jas ni nogo phano nung wa laikha ba kok bang khani na ama ba bo bai ni bo khoro bahai na khoro bisa to mai na la da nai
ang to o bini bo khorok bising to habi me ya bahai bini ngi tang ha ঠিক তা ক bahai ngi tang ha sai ta mano ang to mo ka ham no alisa nang ka ham aja mana CCTV control bisa menjara nong yo ko yang pas sudah tai tam sangai sa mem je tabu khana de ang asu kok sunani bas hanani thingya ang osungno jotono na ang nakarsano ang kok sanai norok bai next time o bupuro যে সময় রিপোর্ট হ্যাঁ রিপোর্ট বিনি মামানি পরে যা সানাই কক তা সানাই বাস হ্যাঁ যতন না হামবাই আনি কক বাস পাইখা পাইথাগো নংনি বররকতে হস্টেলনি ওয়ার্ডেন বাই কক সালাইমানি ইয়াগল পাটিমুংনোতি TSF ni Adongrok kok thumni bisingti sawikna roka Elisa de Burma bok khoroksa kaham student no mani hane fiaba tamani bagai abahai patimung patika abunati debang no wana laizak asalo TSF ni Adongrok dakti khlai apatimungnoti investigation khlai shawi kubai patimung tamo abunati chaitu ni to ni bagai police ni thani salaimung tisaka abuno karebo asalo dalbidal kok sawikna roka TSF town committee ni azufang moniste Burma belana hambai belakha khamo जों साइमनो दिनै आगोलनि जे स्पोर्ट कलेज स्कुल तमानि मा बेलाय नामि दे जे स्कुल गोबांमा स्टुडेन्टस दंनि इमां दङ जे फिउचाराव जे स्पोर्ट दिगे थाङै बंनि इमांनो मुखां खायनानि फियाबा मियानि हाइसालो जों खरकसासिनि मोनाय आलिसिया हानि मु ब लांमा तखा अ हस्टेलाव बनो आबो ताबो बाक्सा हस्टेलनि वार्डनि खुरि खानामके सुसाइड खायो हनि साव फियाबा जों नुखुंनि बरक बाय कक सामानि परे जों अमन साइमांखा जे स्टुडेन्ट काहाम मेन्टली कुनु टर्चर खाइजे गया मेन्टली फ्री मेन्टली पुरा हाइपनो बनो बरक सुसाइड खाइहुनि वानसुगि माया नुखुंनि खिजिंति जों दिनै वार्डन बाय कक सालायका वार्डन फासि सामा हंका स्टुडेन्ट आगे एको मिया स्कुल थांलिया फो गे ब नाइथुगि नाइखा रुमा मालिया लास्ट बरक सुसाइड मानजा खनि साव फेबा अर बेलाय काइसा इन्वेस्टिगेशन दरकार दाबो जों अदा पुलिसनि अथॉरिटी फाइका पुलिसनि इनचार्ज एरिनानि जों बरक बाय कक सालायका पुलिसनो जों फुल्ली कोऑपरेट खालायका बरक साव जों फुल्ली जों ट्रास्ट खालायदि जों अमनि इन्वेस्टिगेट खाइ दंबो पोस्टमर्टम रिपोर्ट फाइका हंगाय अ रिपोर्टनि अनुसारे बर इन्वेस्टिगेट खायनाय ते जों सागा जेहेतु अजागा सीसीटीवी दंबा सीसीटीवी जाते पुलिस जोंनि कस्टडियाव नाहार जागै सिस खायजागै बरक अमनो सीसीटीवी नायै तामो उनखा कुबै हामिया चाइटोगि नायनां बै जों पुलिसनो कबखा फेबा अमो हाइ घटना अ हस्टेलाव दिनै पुइलाया 2023 बायसा अंका 1900 काइसा स्टुडेन्ट टर्चर खालायजाखा गोबांमा घटना अ हस्टेलाव नि थांखा तो अमो हाइ घटना अ हस्टेलाव सिमि तांगैयं अमो चिनि क्वेश्चन अमो हाइ घटना हस्टेल अथॉरिटी जदि वार्डन जदि सामुक माय हेगा कताल वार्डन तो बुय स्टुडेन्ट न गाइड खायना बगे वार्डन कताल तो बुय बंग गाइड खालायजि अमो हाइ घटना दिनै पुइला हंगाय जों बसिना खमो किन्तु अमो हाइ घटना 2-3 बार हस्टेल अंखा फेबा हस्टेल अथॉरिटी रो सिरिं तंजा बरक गाफुलति दङ बंनि जों अमनो appeal खालायका पुलिसनो जे इन्वेस्टिगेट जाते काम करे नांथुन ता स्टुडेन्ट नि जे फेमिली बर जस्टिस मानांथुन जों अमनो नाय ते कैसे नुक जाखारो हॉस्टल बाय कैसे क्वार्टर कॉम्प्लेक्स पूरा नांगले जग कंपाउंड कैसे तिबो कोनो किछु एफेक्ट मान हॉस्टेलाव बन नंग वास मुत तो जों तिनि फाय बेलाय किजा चिन खावा बा कैसे क्वेश्चन का अम जेहेतु हॉस्टेल कॉम्प्लेक्स बा आ जगाव तांगै कुबिनि क्वार्टर न कुबिनि बरं माने कुबिनि डिपार्टमेन्ट नि बरन जगा तनि जांनानि हॉस्टेल जेहेतु स्टुडेन्ट उनबागे नामजक बा शुद्ध स्टुडेन्ट तंथुनला आ जगाव तो कुबिनि फेमिली बाय फायै हॉस्टेल स्टुडेन्ट दङ एकलग तनन कुन दरकार करै सरकारनि तो त्रिपुराव गोबांमा जागा दङ बर अमन सेपारेट खालायै स्टुडेन्ट हॉस्टेल वाइज खागिरिनानि बंनि थानि आ एबिलिटी दङ सरकार अमर नायनांथुन होनि जों अमन जों दाबो अथॉरिटी बे कक सानाय जों पीएसओ थानाय अमन इन्वेस्टिगेट बा हाइकिंआव जों के सालायनाय आबाहाय पाटिमुंनो नगै नंनि बरकते हॉस्टेलाव तंनाय स्टुडेन्ट रंनि बिसिङाव नुकसाखा खाकामं राजाखर आगोलनि सिमी अमितनि कक थुम चिनि खरां